I was only said Drew Kwedabia Fonton from Jumedie so Dr. Boabemboahen Foster, the walking pharmacopoeia Ejieja. Now what's not society and actually obetra or nearma, Ubesia never boa pomodina quine so, and day what's not seno, and a wababe church and say, make we afford do one Edin Rahud one a pity no baya would do an so. Ne mwaya pomodine South 20 wabetre quine offer swa, what so dear, and I said Bibia oba bedino. Pache kwanya ebefa so a yebe ohro ho a yebedi nanso yenkonkonya yade. Family ni sa niema na omode kasa nnuane no. Oh, se dia mobo papa beans ayeto nyina chemicals e di sebi ye only so the preserve so e dey only shame obako de o de ade ni shame se ya o shame na obedo fie no eno yi ena ototwe ni se ade ti ni nkura ho nyina ewu me say enti wan kasa wutie mi no Jiniweni na fa o help no show nsem. Nobody is there to protect you. Me say your extension officers no they are not helping us. Ma me back on to amount. Hwe ba ire edi me di bi o. Eti se o kan o se o precautionary. Eti ma me kan no se de be ya me refi. Eti na me di jebidie ya bai. Pia. Na jebidie so no e risk na take Obe yusu jebidie na hu jebidie no se bia aduade ye no udi a uhu. Okay. Aniti obi a atosode se ye nkuruma se ye ntorowa se ye aye beans obe no bia sa ensogu bom. Jebidie fagum negum se obu afu a adan salt na fagum na yan be 1 hour asa na abe no awanoa yewu ye nijefo senior enti se ya ahwe ni de e wo se yehwe because baby e se niam ekono aginsem ti aduane edi nyina me se 80% of aduane edi free market na is already poisoned dodona intention capne so ho de pa intention no say we makache say ay chemoprotective bi ache say e si cancer no pia enti obade abutu ne nofo saa no time bi obeti fifiri bia no exchange of those organic nutrients ne ayi wo koranum enti ma wonofo no e look very succulent e contain bibia on friend mayo man ade o akutuom ebi wo lemon soon omoye citrus fruit they contain citric acid and I was like yeah so me anyway me the video bi asend e bia na wo de osankan bi me be kire wa woman no me ka say we sa I compound bone di no e protect e mema ye sperm and a maso X no. Enti me kire wa last week me sa be kire me fa paya and am say we betuma chima kutu nsuo na dia blend paya no. Oh, woman say oye bi onyem. De di kan on we painkillers ema. Painkillers bi ho a contain bi one friend opium. Opium no swelling an opode OPIOID. Sa de we keke. It may affect your kidneys. Kidney no. Ope anajudidie. Late in the night after 6 maybe somewhere after 6 yeah, that's 8 9 10 hawk on a very harmful that's the rule especially when you are noa and on one e did a penching bebre and so it me affect table salt that you say ohun niam omo de pete tomatoes atoso de ti se nkuruma direne ni sa de niam on de pete so no ene torowa no na duro na mba be kire enini en fa chemical bia Senior, we your friend me. Your friend saying? Me. Me na enye jeme. Shake. What say ya? Ni suo ni fita no. Wa suo fita we ni o. Se wo sen kaka ye wo udidi ekura nye ya nsuo we de fa so som kaka. E be ko sese ya.